Du te kalolom le vek cheu pike walal ngai kum som sari pariat a chena ina thattu ninge a hriat manen ta tol thattu ninge a hriat an man December ni som thum pakhat kum sang ni som ni panga zana pike walal ngai kum som sari pariat lunglei bazar feng thattu ninge ya hriat an man tak tho lunglei SP JLL mot ki ma chuan voin January ni hian a soine lunglei SP soidanin ni som thum pakhat December kum sang ni som ni panga zan dar ko le chen ve khan telephone mangin lunglei police station a bazar veng lungleya Rawng mu thu report donani vele lunglei police te chuan thil hlen na hmun hi an pan ngala a hmuna hian ti turpoi mo le tulang angte an ti ngala ni Rawng hi chuata lo thluin alulam hi thut pha seya lawin ngatane piwanal ngai hi bazar veng aganwadi center moi loyen ama chaw khosa ne in khwense danang taka naini nuwa forensic team te po a hmuna kawan ne he thina chung changa hian mi kutor ninge a hriat ani awangin evidence om theyang te dapa chuine poi khoi tu hian nu ma engma nu chi anei mumalawa special investigation team SIT din ngalian nu chui har sat takara kongsang sanga tangin theitop chua chuizui ni nuwa nimin zan dar ko khan poi khoi tu ni ya hriat joni ro sang lena kumsomli pakhat apa je vanal chunga of bazar veng lunglai chu manania theito pathu zo fiani noyen ama thirti solani thu police ma inpuang ta ne evidence om theyang te la kho mekane poi khoi tu niarin lelhi voin hian kota thon ngalane empotuni se poi khoi tu bermanan to alom takzet ne police te rang theng bera nu chin na an tho wangle poi khoi tu man wangin an nan tlinin an thokrim takzeta poi khoi tu man le wat thei hi alom le ne pochuni se ka te chin jong khani se engai dan te comment section la wai lo nu chewe don ya